ଆଉ ରହିପାରିଲିନି ସିଧା ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। एकदम राइट टाइम रास्ता टिटन घरे भी केही ना नीलेश भी ऑफिस जाइछथि घरे एकदम एका ठीक टाइम आसे बोला चल से कथा 20 लाख रेडी इलेस कोई आउ 20 लाख रेडी कर दियो बिजनेस स्टार्ट कर दो से बिजनेस माती जीवो हमें दी जण प्रेम रे माती जीवा एते खुशी होनी 20 लाख टका नीलेश एते टका को डरी गइছে अरे कोन बुझी पाउनु एगो पोटापोटी करी घरटा बंधा पकई दियो अति कमे 20 लाख टका मिली जीवो तबे ठीक कइछ नीलेश आज घर को आसंतु ताको पट्टापट्टी करी ए घरटा बंधा पकाएर व्यवस्था कर देबी थैंक यू माय स्वीट हार्ट थैंक यू करेंट लगी जा हम देहरे में की मोह अछि जे जत्ते खाइले देहर मोह सरुची नाय मनटा बुझुची रियली ए नीलेश का वर्थलेस हस्बैंड स्वामी नारे ओनली स्टाफ अरे से देवर मुदा जानिबे कोठू ए छाड़ से कदा से स्वामी ना स्टाफ मारे बाहर बोलुता हमें जे गुलाम गुलाम मस्ती करियो लव यू माय डियर लव यू একদম চুপ বিলকুল চুপ ওতে কিছু পচাচ্ছিবে তোকে বড় বড় চুপ বেততে কইলা বকল তুই তো ভালো লোকটা এলে ইয়াকো পরা সংখ্যা সিন্দুর দেই পাইতিলি আহুরি কিছু কহিবাকু বাকি অছি সম্পর্কর চেতনাত্মটা পরা এইটি শেষ হয়ে যাইছি হে চন্দ্রা थोड़ी तुम যদি মতে কইতান্ত নীলেশ ମୁଁ ତମକୁ ଲାଇକ୍ କରେନି ମୁଁ ତମକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଖୁସି ନୁହଁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଚନ୍ଦନା ତମକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥାନ୍ତି ବରଂ ନିଜେ ନେଇ ତମକୁ ଟିଟନ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଅଭିନୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ମିଛ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରତାରଣା ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକାବାଜ ওরে রোবটো অছাই পি তুমি ছুঁই পারিবনি এ তোমার দ্বারা পাপর দুর্গন্ধ বাহারুছি সে দুর্গন্ধ ভিতরে অনিশ্বাসী হয়ে যাচ্ছি অনিশ্বাসী হয়ে পাগলে ଯିବି মরি ଯିବି ମୁଁ আরে यार এমিতি ছোট ছোট কথারে ইমোশনাল হয়ে গেলে চলিব এ তুই যাকে ছোট ছোট কথা কହୁଛୁ সেটা ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବড় କଥା রে कौन କରିନଥିଲି ये स्त्रीटा ପାଇଁ ଦେବତା ଭଳି ବାପ ଭାଇକୁ ପର କରିଥିଲି ये स्त्रीଟା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଭାଇଟାକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେଲି ये ସ୍ତ୍ରୀଟା ପାଇଁ ସରୋଜ ଆବା ଚୋରର ଆଖ୍ୟା ପାଇଁ ଏ ଘରୁ ଚାଲିଗଲି ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀଟା ପାଇଁ ମତେ ବିଭଳି ନୂଆ ଫୁଟା କୋଟିକା ବିପତ୍ତି ଭିକ ମାଗୁଛି ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି କିଛି ଜାଣିନି আরে यार এমিতি ছোট ছোট কথা সিরিয়াস হয়ে গেলে চলিব আর সেମାନଙ୍କ ভাগ্ୟରେ ଯାହା ଥିଲା ସେମାନେ ସେଇଆ ଭୋଗିଲେ ତାଛଡ଼ା ଏସବୁ ତ ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣ କଥା ନା ପଚାଶ କଥା ତୁ ତ ଫ୍ୟୁଚର କଥା ଚିନ୍ତା କର ଚଲ ଆମେ ପାର୍ଟନରସିପରେ ବିଜନେସ କଲେ ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହେଇଯିବା ପ୍ଲାନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚାଲ Don't touch me. Don't touch me. कौन बिजनेस কথা কହୁଛୁ ভাই নীলেশ চাচি গোটে বেকারে দিনে ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର କରିଦେଇଥିଲି ଆଜି ଏ ସମାଜ ମତେ ଏକା କରିଦେଲା ଆଉ ଏ ବିଜନେସ କଥା କହୁଛୁ ବିଜନେସ ହେ ଚନ୍ଦ୍ରା ଇଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରଟା ବୋଧେ ତମ ପାଇଁ ବିଜନେସ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଇଁ ତମ ଭଳି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ଲେଡି ପାଖରେ ଇଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍ Be careful! Santana ko pode kisi କହିଲେ କଥାଟା କିଛି ଭଲ ହବନି କହିଦଉଛି ଖରାପ ହବାକୁ କୋଉଟା ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯେ ହବ ହ୍ୟାଣ୍ଡିଡନ୍ ତୁ କୋଉଦର ଲବେ ତ ମମି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ବାସ୍ଟାର୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଆଣି ତାକୁ ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବେଟି ତ
ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଲୁଥିବା ସେ ପିଲାଟା ମାଷ୍ଟର ନୁହଁ, ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ପାସ୍ଟାର। ଏତଟା ଗୁଡ଼ାଏ ପାସ୍ଟାର। Titan! Vår namn Titanas! Bukkuro mankuro kamuria Titanas nere ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ହେଲା ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ମଣିଷଟେ ଯାହାକୁ ତୋର ଚୋଟ ମାରେ ଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଟିଟାନସ୍ ବି କାମ କରେନି। नीलेश, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି नीलेश। ଏ ଥର ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ରାଜାଙ୍କର ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନା ତୋ ହେଇଛ କହୁଛି, ତାହେଲେ ସତକୁ ସତ ମିଳେ ସାଚି ଗୋଟେ ମଟର ବାଟି ଯିବ, ନିଜ ହାତରେ ତତେ ମାରିବି। ତୋ ହେଇଛ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ। ବାପ